zan pha sun pha chule ni ko pha krista jala ka so pete ho jong se hi chi hin nin lunglam to ki sam kai bible thate ngui long nitin ham se na su jing ki ta lang na channel hi tunia hi chi video ve jo se mi wang pha hi we azi su Hitobang phat pha hi koi ma zo sin amu zo lo hi tu khang hi ham se na sang che che tan piji hi dem masang chun ham se na hi han galatol hi jong le news ho vela han ki za ajing lai chu anomin tunwang ikomu ahung thlung tan mi hem tam pin thi na man na hlisu ka na ken thei he su nan ei phatawin ahin la wa noi thilse ho iwet ting ei ho chunga su sanga kho zo zo asu jingin leisi chungi alam dang momong tan mi ching mi thim hon jong thilse ho kon hin leisi kichai ding amu theigun galpi athum na ahung thon le nuclear war hin tin iti akhin so thei dem tin abui tawe ai le so pite ho ei ho din pathin do ei hu hin thei diu le ikinep naw sun chu hi hezi chun bible a pathin thutem ho anaviau hite azi chu thiliza kai pathin kut noi su hin ama lungo le anato he diu poi moina ai le chun Matthew bung som ni lali chang thum na hin olive molchunga Jesu atoupet'in gu thim chan aseijuite ahungun Hitobang thilse ho chu iti lhunga nahung kit ding phat le leiset kichai ding chu ipia kimelchih ding ham tin adongui gal kisat husa le gal kisat thukithang najah diu hijongle kicha hih-un Hitobang ho hi su te ding amavang achai na hilo lai ding ahi gam khat le gam khat ki dowa lengam khat le lengam chom khat kisat ding muntina kil hlan tin link ki hot ding hi subte ho hi chu bible verse ho hi hoit in ngai tu lew hen in het do diu chu o bible a ke sun thutem ham se na ki sei ho mit mu chang in agui hlongam tai a hi le pathin thutep agui hlunga kun thilni hin het do thei diu chu a khat na hin nin lunglam a hi kimelchih na le ani na pakai hungkit phat a hi melchih na hi sopite ho phat na hung phat dungjui ha hin khu mang thei ki ti hi miching ho bowin a he thim le te ka na simlai chapam ho dia exam hong nai le lekha bu ha sim diu poi moe ku ti lo le lo sam te diu hi na na tong mi dinga jong a phat cha mu chi atu lo lew aga lo diu hi Hitobang chun pathin thutep gui lhunga kun nin lunglam a hitai chole pakai hungkile phat a hitai ti het wa kun pakai lam tu dia i gut lo lew mi ching hi thei lo diu hi pakai hungkit chu mi zo sin alam tu mong ding hinam pakai hungkit lam tu nunga mi chinga manga alam tu lo nunga lungthim be nga ma hi pakai Jesu na season aki ko tampi ahin lando hlom cha hi ati ahi le tunia ahing jing pathin thu sanga amang thai thil ta salam in chen lo chen sumla pai neligo min than ho ingai lu zo le pathinin alhan do la iza mong de hinam Zakaria bung som la thum changge na hin pakai jina season gam sung pum pia hi hop thuma hop ni ki sumang ding mang tha diu hop khat se bo ainga ki hoi do diu hi ji ati hop thum la a hop ni ki sumang ding a hile hop khat la a chu i zaw diu hinam sopite ho bible to tep agui longgam tai pakai lam tu dia gi go diu apoi mo pe nei tai pathinin ei mo ho lungai tu le ta san dung zuya na hin tu mong ding hinam bible to tep mo le pathin tu saya kon ei hon alam tu ding dan thuta ihol lo le nunga mi chinga ho tabang hi zo lo diu hi kumsang ni masangin Israel te holam kai le farasi hon pathin thu gel ta in a heo amhon ata san dung zu in messiah lam tu ta sangin adodal zo win pathin phat thei chan ta sangin gau sap na zo achang ve tun hamse na zong ne tinin asang che tan achinga thim a ho awai nu naw chapang le holam kai thum loin mi hem tampi hin khu a beijing tai denomination chuma kon le doctrine chuma kon he jong lew hen pathin tu ta ai het lo wa inei lo lew asagu kiwa tabang i hi diu hi pathin tu ta izil na dinga phat ki zen pat hi ki cho diu phat chu honglung tai azi chu hamse nan in pa ting lew i thi diu ham i hin diu ham mo i bui pi diu hi tai na ina zil du topic ho chu akhan na Hitobang Christian ho chu wangam lu thei ding ham ani na pakai Jesu nei thad do naw hi kum sang ni wal tai bola ni tina i chon si jing na layu a hidem athum chan na i chi chon si na ho hi hoya kun ki pan ham ali na i chi chon si na ho kun ipiti ithien thei diu ham anga na pakai hung kit na ding to tep lam pi ni bu thima go cha banga hong ding dan le thang nga hong na ding dan agum na mi hin cha pa ipi ki sai na ham asagi nga pakai hung kiting vice version ho banga chu ipiti inalam tu thei diu ham i krista ta le krista len ipiti i het khan thei diu ham
Hop khom na hin nilha pung sigi makhaya pat pung ko makhay sung hiding ahin WhatsApp group voice call hiding ahin English la ipa wazo ngom na hi thuta khomom zo sele hamsi na huwa kon pathin mihu hing na changom zo si ania description le comment a link a kon hinjoi thei hi ke hon ki mancha dan hin sei video in ki het tu dio hi hin sei bi nom chu hi le hi channel hi nitin hamsi na le pathin thu hung ki update jing ding hin Pachomi sa ole subscribe atin iloi pa in sumi inay lu cha cha hawzong ana share kana chi hi lagaw lam kinay lu na hi in ay mapuizing tawa دا سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا 11 کسان دي او غازیان راغلي دي الحمدلله ول سوال سره تشریف فرما ده په مغل نیم ده او د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو نو د خاورې لاندې چې را پیدا شي ان شاء الله شهید کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ګروپ ملګرو چا څنګه د صدر پېشنهاد ننګرهار کوم ګروپ وي ملګری وي نو دغه ویډیو ورته لاس خلاص ورسوي په باندې کې دا عمومي لنډه کته شوي دي چې برق را پرېږدي دلته نه خسته چې نور طرفات پرېښ نه شي دغه عمومي لنډه دي او مکمل دغه دي کیات دي په ونو کې کیات شوي دي ځمکې ته رسېدلي دي تاسو نور ته مې احترامه هیله ده چې دغه ګروپ ته ورسوئ د صدر پېشنهاد خبر شي چې د برق را خوشنګي په باندې کې دغه د عمومي